Meni je drago, ja sam zahvalan što ste danas došli i mogli bi da položimo cveće. Evo, prvo ćemo mi u ime naše Zvezdare. Suzu polaže opštinska organizacija Suvnora, odnosno Uvnora, opštine Zvezdara. Izvolite. Pokret tako, da. Vidi se sa ulice, vidi se. Da. Slava im. Ja bih vas zamolio da minutom ćutanja odamo poštu svim ratnicima, rodoljubima i svim izginulim koji su dali svoje živote za našu majku Srbiju i oslobodili naš grad, našu Srbiju 1914. godine. Slava im. Ja bih vas zamolio. Vama zahvaljujem što se na vasin poziv došli ovde, da mi i ove godine obeležimo taj dan upravo na ovom mestu gde ova česma treće pozivačka posvećena onima palim ratnicima trećeg poziva, znači generacije otprilike kao što smo većina nas ovde, koji su dali živote, ali uspeli u mnogim bitkama da pobede brojčano jaču, naoružanjem jaču, organizovaniju austro-ugarsku vojsku. Na varovnici je bila vrlo interesantna. Tamo su ljudi sedih brada i brkova, trećepozivci, uspeli da poraze obučenu, naoružanu austro-ugarsku vojsku na jedan fantastičan, da ne kažem samo vispren nego duhovit način. Kada su austro-ugarske trupe napale na treće pozivce koji su držali pozicije tamo na varovnici, ovi su starci prikupili neko trnje i granje, napravili od toga jednu prepreku koja u stvari nikakva prepreka naročito nije bila. Međutim, kad su u jurišu austro-ugarski vojnici napali te starce, obasipajući ih naravno vatrom iz svog oružja koje su imali, ovi su mudri starci zapalili to suvo granje, to trnje i tu je nastala panika i bežanija i ta, kako kažem, četa staraca je razbila jednu regularnu vojsku na tom mestu. Evo, ovde je upravo ova česma posvećena takvima junacima, bez obzira na njihove godine, na njihove fizičke mogućnosti, ali pamet ih je služila, te su oni lukavstvom, odnosno takvim jednim duhovitim potezom uspeli da nadjačaju i da pobede te napadače tamo.